Aye, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, namuntlha ta hi kha loko Ben Mayengani the president yi tisa dyondzo eka ti-fans. Yeah, so ka siku ra ti 19 May hi fike hi vona Hlawudo Gupta, of course a fika posta that post there a nga tlhela a veka laha or a attach an image yo vula graduation ya Ben Mayengani. So video a ni nga se endla mi nga mi kha mi ti vutisa ku why ni nga za ni endla. Well mana a vona moya ku wu ba wu ya kwini because last time ti vuye ngopfu hi mhaka loko ku postiwa ku Ben Mayengani the president se yi pasini lo yi jeni xo ku ma tsundzuka na video ni ndlini ni la ku poste that post ni xo ku ma yi tsundzuka ya ti vuyini swinene vanhu va kha va kaneta ku yo graduate hayi graduatanga. So a na hayi ma ni vona swona swi kombela ku moya wu ba kahle vona va le ku kaneteni this time around va le ku kaneteni. So loko hi fika hi langutisa this post ka that image ha swi vona ku le henhla ku tsariwini vito ra Ben Mayengani and then na date yi tsariwini yaleyo. Alright, the qualification loko yi langutisa leya BA in public management and governance is the same one na liya a yi postiweni ka the other one ka leyo sungula leyi vanhu va kaneta yo moswona is the same thing. Student number a hi xi langutiseni na xona hi xexo 21709 1786 na la 21709 1786 is the same thing. So it's correct. You're graduating Ben Mayengani he did 25 May, as you can see date yaleyo. Awu lo swin'wana mi nga va post loko mi ku ri mi lava ku hlaya so swo sweswo hi nga ku congratulations to Ben Mayengani yi tise dyondzo at least to the fans. U karhi hlambi i kurile xikolo wa dyondza i pasa swi kha swi tika wa dyondza i pasa. So swi kahle na hina hi viki hi landzelela mukondzo ya Ben Mayengani the president loko nkarhi wa ha pfumela a hi dyondzeni xikolo. Loko i dyondzeni u kuma ku digiri leyi nga dyondza swi ri ku karhateni ku va i kuma mintirho a hi problem i tlhela kambe xikolweni ku tlhela xikolweni a hi problem a tlhelela hi dyondza kambe xikolo ku yisiwa tidyondzo mahlweni. So hi mhaka kahle swinene leyi Ben Mayengani the president yi nga yi endla like he set a very very good example to his fans. So dyondzo a yisiwi mahlweni a ku na excuse. Ben Mayengani the president yi ye xikolweni a ri munhu nkulu n'wina futhi vo tala ma ha ri ntsanani ka yena so a ku dyondziwi xikolo a ku dyondziwi xikolo a ku yiwi xikolweni Nelo slow ehundzu and then leyiwani foni ya dzeko so a ni lava ku tivisa hi foni ya dzeko ku mina wena ni ku rhandzanini futhi already wa swi tiva ku tsako wa la ku confirma ku u kota ku va sure ku mina wa ha ri ku rhandzanini se mina wa ha ri ku rhandzanini. A nga n'wi rhandzi okay yeah like a ni ku use kahle ku ni tikuma ni ri na peace hi ku vhela ni ri na ti-problem ta mina so yeah swi fiki makumu kahle a rhandzani yeah aya a wu se kota no basa kahle like mina wena a yi le ka level leyiwani ya kahle a ni ku use kahle all along.